attention TV so emre bi se wo hwe eye neck 2 a eye yewura Kennedy Japan TV station I expose by na papa Kennedy Japan ne papa bi na eye I friend Kweku Annan otum se expose no bra Kweku Annan wo de ne ho jimu pa wo no so soliti a asofo pa na se sia no wo kopie e wo fifi pride asreye a all granting interview ho nsema papa di by de na no de fa asofo ho ye hwe ye bra Kweku Annan nia nsema wo keka o kingdom emra se sia any asofo bi abon on ne ma at that signboard so he's a goddamn criminal. Kweku to be Kweku retracted the awokano. I am solely responsible for it. No, Kweku to make also for the Nigeri and that now your spirituality the church symbolizes the body of Christ. We are all servants of God, and we are all there to worship God. Nobody, as far as we know, that Christ himself did not create any church. According to Acts chapter 1 verse 8, and he says that the Spirit will come unto us, and we shall be witnesses unto him in Judea, in Samaria, and unto the outermost parts of the world. Where did he tell them? Upon Peter I shall build my church. And so a crumb for what do you fear? What do you want if you want to talk about fire? If you what one or your fire? The point is that I don't need or say know what I know. Or say please or say knows what I know. One particular penny. Me da sesa wo de ble twen me won papa eye prophet labi wo ha me ne be di anoba ba ye why sofo de ono ana me so afre no so ye hia nkyeremu ye hia nkyeremu ba papa akwa ba yeah what in ye bra Kweku Annan ekeka de ya be video ano na why sofo papa send ya wo ka say sofo bia video nko na me say sofo video mo yere ne omma no nyina egu billboard ne so papa right say sofo be billboard na wona na yere na buhwe nyina ewo board ne so ana yo anya mi shira ti obia so a o hweye me ta fu chia obia o hwa attention TV bia me ta hia obaba wo UK na ne tie ne se asofo de onyame hira yire onyame hira mo oh ye ho onyame hira ya na ho de bia obi pese yetie na obi pese enkofo tinenka na wakope di patitru ni enti asofo ye wo post papa ye nyi ba atwa na tie se ye bra Kweku Annan in fact bra omo sha ase omo ye expose na ye ni che ho na in fact adwuma no na ebinom enya ni yie enti na omo na fe dru baby ni ehu se agenda dru baby ni ehu se adwuma na Kweku Annan agina mu a oba na ni abrea na okasa memma mo nyina na agenda bibi na wo ye agenda na so onyankopon de obi ne nku o wahu Bible say mo yinten na mo mu aten but Kweku Annan sheda ba say obebu aten na wasɛ nyame adwuma ka apapafo ne wenya wa komiti aboma fra aka sɛ mo bia nkwa asɔre na enema yemisa ye ho sɛ Kweku Annan efi ehin owo wo hifa te sɛ wo hwɛ ba bia wo mu no sa oh waira and to appear o kingdom waira oh the kingdom we enti asama odi ababeto punsu sɛ asofo de omoyere mu eye billboard
Chashofo no ye kromfo. But all Sasama okay. Nyansa bien. Sen ye kura nyansa bien. Nyansa bien. We nyasa mo a esasa wo de be judge obi say so obi e de na yire eye billboard a omfiri awurade. Wan ka kire wo. Wan ka kire wo. Yesu na mo ka say anka onko fa the picture. Yesu na the picture na ayesa na wo say anka o fa sai picture no to ho de a ene o we no sa kwa na e na to no ye de ben o ye actor obi papa ono kura no o beg say yenyi ni picture enfia so dem fi say onye Jesus onye Jesus na me ametu we ni sa kwa na o ye actor no why na onyame ensa wo no so why na nyankopon ensa wo no so so enti sa ayetete sem oyetete nipa omna dwemumie onsua de se broni fiehia broni ane ehia nyame fiehia bibini ane ehia bronsa wana kire wo sa Yesu oye bibini sa Yesu oye bibini so enti se anka ke kwa fasa Yesu petana yade abo asenu na so nanka yade abo so de a onde onyame nipa David na dwene mu endosa enti na be kam na be se sa sama o de beto pon so se osofo bi a o de na yire ne ma billboard na on fi awurade enya no kre onim sofo fi awurade na onim sofo a on fi awurade so what the mechanism program bia wona hyehyɛ sa bia sa signboard na ho ye no wonnim program kra omo ye bia omba beto omba ye bia aware wahu seminar obetume de on the yire ayede be ay signboard because omo be dia aware sem omo be bompaya mo a omo hia aware omo bompa mo a ohaw bi abawade mu a omo hia futuo ode na yire eye billboard na e kire se sajuma no be de ben owo chitaifo owo chita okay enti wonni adwuma ni mu wacha se wo nya sofo enti eya ensole me to asam keke wo bra wonnim ne wonnim wonya da wonni nyina so bisa se asofo adenti na ya mo be program a eya na se mo ye signboard ya mo de mo yire mo ye na ye kire wo de wom na umfiti prekope metu futru nguni penim ana se papa se na o ka se wa yira no opefem ana opefem okay na onim se asofo nkoan ni nkofo a ode ono ho bebale omo a obenya dibiem because ode no ho bebale yen ya mire bi atwa mu na obi a ofa kokwana no se ya ede ben agiagu because asofo na bompa ya kata no so sa asofo no bompa ya kata no so odi fo kasa ya asam no kwana ya kata no yeah to ata say on nene master ina ya on nene master ina ya mo showdown. They say I'm also more 10. Yeah, they are suffer and 10 to give them yes, ya mo showdown. In fact, yes, I suffer mommy. Yemfa a different yagro. Yemfa different yagro. Because Bible say Ebra David ye body kwapo Nathan oko na nimu no wa nko na nim sa akwa o de nyansa na ye den ekoi enti nipa titrufo ni nipa kasefo se woni omu di asam na won di ni nyansa mu a wo be wa adwen se wo ya me urade bat wan hwa o mfa on totroto okay enti se omu se osofo bia de Nigeria aye be border eno to me enkyere se eno to me enkondeme ne se osofo ni mfi urade no se ka se obi mfi urade a edien mpo na yebetumi de di adanse ana edien ne kyere se onipa ni mfi urade ebi kwa wonim
na papa say so for no nko na da billboard no so eno de ontimi nya kromfo ana papa eno de krom no ntimi eno ne issue oba ne be ka ho ana krom no bo no be mu ana eno ne issue no unim temptations asofo hia eno ti obia ne na ho den ti obi wo ho a opese oye de kire nkofo no a eba ne say one ne yere oyede ben oyere se na be ya so obi di adwene foforo obi eba oyede ben obe hu ne standard nebo enye se ebia afodan na o mafini na ye ono ene ne yere dia enye sanity eti senipa sa wo hwade a hwede tutu sa wo dwene a dwene tutu yansa ye de wonipa ye nton asofo ni bi so ye proud of their wife ti I want me nko nyom eti o kire ni die o kire ebuo o kire akomapa wo benya se o post wo yere ana o se wo post wo yere a wo cha sa wo ye de be ewiase nyina hu se we ni nanka sanka ye nanka obaye nanka of mami ete from baby a onu kro ya be kwa kan se asofo mu o moyere nam onere nko fa ni mpie on fa ni pie in fact eno so what you say enti Kweku Annan empeto kro bi mu enkwese na asam na opese ode trend ne de emfa if you say nyansa bia nim se sofo bia e billboard a ona ne yeda so a o ma ne wo ho o me ndi Kweku Annan echi nkotutungu o sofo bia wona wo yire aye billboard no wona wonim atinka wonyae a odi ye ene odo a wodo wonya akopon a wonim ne ye de ben yes a billboard no say eno nko to me and clarify we say umfie urade no what signboard nko to me and clarify they say umfie urade no sarate enti the American their first asem we wan say obi antungu obi antu asem we ntu ba bi kura na yankoso anso me nyankopon ne yehunu say enye obi a ode ne yere ayesam obi mfa na yere yes signboard obi di Yesu picture no and ayesam board na so oye oko sa oko mu a eniema esase ne eniema ketwa eniema ketwa yeah obi di Yesu na ono hwehwe sanka anka de ne picture ebebo ho no obi di Yesu na aye na so eniema esase signboard na se no eniema ketwa enti ni a o kire no to me in near dance say obidi na yere aye signboard na inferior entimi mbuma ba no entimi bu yabo we dey ye bra Kweku Annan enya ti se wokọ Nigeria na wokọtutu signboard de wo Nigeria nyina tugu because wokọ Nigeria osofo bia na yere ene daso pacho prophet la bi se men control say woman mo di Yesu kra to so no woman no mo ye the testness of the omo na kronfo ya hincheni nyina show mo nti ene o ka kire o se pe baby na koda na o me na mo no so ma o me ye film nti won ka kese kra nti sofo la bi se Kweku Annan ko pe baby na she na pe adwuma bi na ye na fa bo bra na ya sofo e piantwa na me ne me papa tenase makra